Ndeto cia kumakania na cia kieha muno makiria ni ciarikia kwiyumiria. Riboti iria itigite a Kenya magagaite na kieha kiingi na maithori maingi ma thutha wa igutha ringi inene makiria kuhanika. Mami wa Bishop JJ gitahi ni arikitie kuhuruka. Mami wa JJ akoretwo ari murwaru kwa ihinda inene na thiko nini hetoku kuri muthenya wa birthday ya Bishop JJ niguo eheirwo ni mwiri na akiguthukio thibitari wa KU Referral. Rucini rwa umuthi Bishop JJ arokire kanitha ota mutugo na ahunjiria andu indi ndeto iria ciacoka kumutunga ni cia gikuo kia mami wao uria uhurukire mathaini ma thaa 5 cia miaraho. Kugerera mutambo wake wa Facebook, Bishop JJ ni acokeirie a Kenya ngatho ni kumunyitirira muno aria mareyumiririe kuheana thakame niguo mami wao arigitwo amu kuma atangatha raini irari nene muno ya aria marerutagira kuheana thakame na umuthi rucini kuma na angi makuheanaga. Gikuot uria andikite mutambo-ini wake wa Facebook: Dear friends, brothers and sisters, it is with great sorrow and profound grief that I inform you, Maitu Dorcas, the Queen, has died while undergoing treatment at KU Referral Hospital. She took her last breath at 11:22 a.m. Thank you all for the love, continued support you have shown her all through. Karangu Muraya Garoya Junior, muigai wa Njoroge na aini angi ni amwe aria marikitie gwikinyia KU niguo kumiriria na kunyitirira Bishop JJ gitahi. Kuma guku gwa Ikeno TV tukauga urohuruka uhoro mami wa Bishop JJ gitahi na Ngai arokuhe kihuruko gitathiraga.